Kastalatipyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, agto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalatipyan! To all the girls I loved before, who travels in and out my door. Ay na, nabardag ka si Mang Pat Norton. Na. Ha? Anyan, tikas talangam. Ay, sus. Agtukulang tatangad mo. Sino ka nga agong unget? Ha? Na, ay nabambanugak ang nagdaldalos dito'y balay. Idinto tasi ka, napan ka nagbartag. Naimbag kumaa, no inaywanam dagiti anak mo. Ha? Miss, di ka man basawang tanagalas tarupam. Agure ka? Sika ka din Carlota nga asawak? Ha? Ewan! Saan mo dasi ka? Tamo man niya? Nagalas ti rupa ti asawak. Agam sika. Napintas mat. Weno, gapungat ta nabarte ka. Isuan napintas ti panangkitaken ka. Di na pansoronan, Norton. Na, amunak pa'y gayam. Ay, talaga may bladakan kalaklakayan. Ha? Imbes nga awan trabaho ita, katulungan na kuma dito'y balay, ngam napan kamatan nagbartak. Ugasam animbag dagita plato nenet. Jak kayat anak man mantika dagiti inawam. Nalawag! Winanang. Saan akasta ti aginaw? Sabunang anaimbag tapno maikat ti mantika na! Mawatam! Ha! Ha! Winanang! Hoy! Apay man na nadangdang ramtanak mo, ah? Ay, nagalasan ti ugalim. Isurum iti husto san muadangran. Hay! Sika, Bartak! Di ka man makibiyang! Sursurwak ni Niret itinasaya at trabaho! Tapno saan to nga umalakan ka sa daot! Ay, unay kan bakit? Para na minsan la na bartekak. Gaputa birthday dyan na panak. Ngam ko namot lang dagdak launay tinagbasulak. Ay, buisit ka! Ala, ingka nagtrabaho! Tapno isopay ti maseldom! Baka umamat ang iwat mo. Kasladyak maanusanin. Unay lakit din ni Carlota aya. Tainal daw lakit din nga agong unget. Day talang iwat na timang mangeg tayaw akaaruba na. Isumot ti kinatao na ah. No siyak, ay kat mabainak ah. Mabainak iti kaaruba. Una, tasan ka nga rod akaskan ko na. Amom ti agbaing. Idinto ta ni Carlota, kat awan babain na. No apay nga dadag iti kakasta at tao. Awan pa nagbainda iti padada at tao. Kastala ti biyag ah. Tasan mo't nga amin, kat amo na ti agbain. Saan ngagpapada ti tao? Inaldaw nga agpukpukaw ni Carlota nga agong unget. Kasla loudspeaker. Oh, aday tatibalon mo ang mapan agtrabaho. Nakasaganan. Agawid ka dagos ha. Di ka agpakarabi eh. Jak kayat adumagas ka manan ang mapan agin inom dita. Wen bakit? Hindi kagdanag. Agawid ako masapa. Gaputa sweldok ita. Ha? Ay na. Un gaya man niya. Sabado ita. Agsweldo kayo. Lakay. Sabatin kanto ata inak makitsenda. Una, bakit? Talay misa mi dimbagak nagsweldo ka. Ay, Norton. Kaya't ko kumamot ti gumatang iti sandal ko, lakay. Ngamin nadadaal matantay kakaiso na sandal ko. Ay, kato na. Gumatang ka. Gumatangak pa'y iti uray may salang pantalon ko. Gaputa awanan, pasig mo't adaan, dagiti pantalon ko. Sige, bakit? Gumatang ka lang. Tinaskan.
Gumatang kay tibagas kan si daan tayo Alangaro din lakay. Agawaan mo, tadi ka maladaw iti trabahom. Tibalon mo. Ikabil kon itibag mo, Sala na saya ti panakilangin na. Amo na nga dasweldo. Alalakay, agawaan mo ti agkape. Isagana kon ti digos mo, taagdigos kan. Tapno di ka maladaw. Oh, Carlota, nakapulos ka Sa dino di papanam. Inaksabten nila kay ko. Talaag ti sweldo na. Inak makitsenda. Isumot lagayam nakaragragsak ka. Tagswildon nila kay mo. Wala. O sige labsan kan dito istor ni Nana Kantra. Ay, na yan ni Carlota. Sala naragsak no agsweldo nila kay na. Ay, kasta aya. Na. Kasta talaga tinabayagan na napaliiw ko kunkwana. Ta siyempre, agin na si Degla ti balay me. Ay, inaldaw nga aglalaaw. Kanayon nga agong ungot. Ay, maditi kasta. Saan na naragsak ti pamilya no kasta? Nana. Apay, kanayon da ka di ngagap-apa kanila kay na. Jakman am mo nana. Ngam, kanayon nga min nga inaldaw nga aglalaaw ni Carlota. Ay, adto yun ti sabon na gatgatangam, Ignacia. At to'y matibayad ko nana. Ay, O sige, tainak pa aglaba nana. ala, mangan kayo naimbag ubding. Naimas ti si daan tayo ita. Wan nanang. Oh, kad si kangay lakay. Di ka matanag ko ti dita. Mangan ka matan agbusog kayo. Ta naimas ti si daan tayo ita. Wan bakit? Sige, mangan tayo. Among bakit? Nukasta ka kumakanayon. Naragsak ka. May mayat kuma. Anya? Alakit din, mangan tayon. Daitan tumat. Tasakala naragsak no at ang kwartak. Oh, anak ko! Agbusog kayo! Wen ananang! Sana nga agbartag pare. Basit lati inumat. Wan pare, amok day ta. Narigatan. Jacket nga agapa kami manen kini bakit ko. Ay, makauma ti panagniw-ngiwat na. Laaw dito'y, laaw ijay. Ay, makapasuron. Aganos ka? Taiso ti asawa, pare. Hawan pare, agan ano sak nga rod. Hanggang, ay na, amangan no matibab ko no jak tumakaanos. Kastala ti biyag, pare. At dadagiti sana pagkikinawatan ti agasawa. Ngam, saan mo adangdang rana? Tamadi. Bagpagamlat ta. Kasano nga bagbagak, katawan mo't denggan nang ibagak. Katno day tayo sana napudot ti ulo na Baybayak latan. Kasarita mo, pare. Tamadi mo ta kanayon nga gungungot ni bakat mo. Saan anaragsak ti pamilya yun no kasta? Tay kunada nga rod iti pagsasao. Naragsak ti pamilya. No agkinkinawatan dagiti agasawa. Ay, Iso pare, isurom ni bakat mo Kitaan na kami ka ni Ignacia. Pulos adi kam agapa, uno agbinbinog kao. Ngamin, kanayon kami ngagkinkinawatan. pare Martin. Iso padaso man nakasarita ti asawan, pare. Sige. Kasaritak. Barang denggan na. Nakainom ka nagawit. Unay daytan, Norton? Saan mo tadakas Sanak mo tanabartak. Ay, oray man. Imbes nga agawid ka masapa, ata si kati agluto, gaputan na bambanogak anaglaba. Hala, tagpalasak pa Ay, buwisit kit diti kastoy abyag. Nabambanogak lang arudan anaglablaba. Siyak pa'y lang tagluto. Hay, agluto kayo iti kaninyaw. No kayak duti bagan. Buwisit kayo. Dagita agamit nyo. Agkay wala. Apay nga yung paladaw mo matantibag mi. Imbasak mo matantibag mi nanang. Da kayo adwa. Sakit kayo ti ulo. Sige.
dagiti gamit nyo! Nakawarwara! Bakit? Adakon! Ay na! Da kagaya mo lakay! Ne, nakitsinda kagayam! Wen, bakit? Na, mayat man ti ugalim, Carlota. Ha? Itay, kastaunay ti ungat mo ang nadanon ko. Ita, ang nakita masimbang putak. Nga dabit-bit ko. Kalat, aring magsak ka. Ayun, alakay! Naragsakak at talaga tadaman ng sweldom. Anya? Alam mo to yung tasweldom lakay. Yawat mun adagos kanyak. Muto yun! Nurton lakay. Sakbay ang maturog ta. Kaya't ko ayawat mo pa'y kanyak ti sweldom Ah, wen, dahito oh. Igam ko, bakit? 2,500 tinatday ti sweldok italawas. Tanakitsindaak pa, isakbay ang nag-awi da. Alam mo to yung arodon Saan ko ba'y ayawat kin ka, bakit? Tagayat ko ngagsarita tapay nga umuna. Ha? Anya ayat ipagsaritaan ka. Kasanumad ngamin. Diyak kaya ti ugalim. Saka lang naragsak, no da makita makwarta. Anya? Namom ang nagsweldo akon, kastaw na aragsak mo. Kat nasaya at pa'y tipan nakilangan mo kada kami a pamilyang. Ang aminto na ibusan ti sweldok, nakauyuyong ka. Ha? Ay nagadukit din nga mo, Maya! Mudtoy-kit din day ta sweldom! Bakit? Ibagbagak lang ti pagsayaatan ko mati pamilyata. Tapno kumamot na ragsak tayo, ah? Baliwamot at ikas nga ugalim. Aglao-lao ka pa'y. Sakit Ay, tao- saan? Nagadukit nga mo man! Oh, dahil ka sweldo! Pwah! Pwah! Apay na impamalmal mamutin kanyak tigam mo ako ta! No di ka ba'y lagbalbaliw? Talawan kan! Aniya. Impamamal na kan ka, ti sweldo na. Wantatang nagalas ti ugali na! Abay ngay naramid na tikasta. Alalag ti sweldo na, ngam nagadupay lang ay bagbagana. Idi kon impamamal na mutin tigam na kwarta. Nainsulto ako na itatang. Agsina kami laangan. Katagawid kami dito'y kadagiti anak ko. Agnaud kami dito'y. Nasaktalak iti hustoy ti kasi nga inaramid na tatang. Tatang, agsaw kayo mata. Napauli kayo matan. Pampanunutek. Kasjay, tinaramid nila kay Baw. Nalabit ka day naramid mo, Amadia. Sa abok mo naramid nila kay Maw. Anya, kasla iso pa yan ti kanunungan niyo. Ay, kapantay tayo ni Bulayaw. Takasarita kay Edward. Kita, tanangag ko ti benag ti tunggal may sakada kayo. Kastoy ti makunan. Rumbeng nga kinaawatan kayo akanayon. Tamadi ti kanayon nga apa. Malas iti biyagday ta. Laglagi po nyo tayo pagsasao ako na. Naragsak ti pamilya no agkin kinaawatan dagiti agasawa. Tatang, Wen tatang, maawatak day ta. Sika, Carlota. Agbalbaliw kan. Tasika ti puon ti diyo pakin kinaawatan. Ti ka aguy-uyong kadagiti anak mau. Ipariknam kit di ti pamatag ti may sangay na. Iti kasta, naragsak da. Kahit sanda ka nga adaywan. Ken tapno ad-adda nga umasidag tirik nada ken ka nga inada. tatang, No di ka pa'y lagnakem, Carlota. Kastoy latan ti pagtangan yaw, aginggat ingana. Saan kayo anaragsak? Ken kababain kayo laeng iti karubayaw. Taday talangiwat mo ti mangmangagda nga aglalaaw iti naldaw. uwan tatang, agbalbaliw ako. Nasaya at launay. Ala, agpinakawan kayo. Ket paliwan yun ti mangrugay. Sorry anak ko nakauy-uyong akada kayo. Ngam saanin ang maulit. Basta agtultulnog kayo ha. Wen nanang, Wen nanang, Mala, agsagana kayo tarumar tayo man. Intayo agpasyar.
Ipasirda kayo mamat nga anak mi. Tadi kay katagigyan latan dito'y balay. Yay! Intayo mamat agaliwaksay. Kan mangan tayo iti restaurant. Yay! Kayat ko ti mga niti ice cream. Gumatang tayo, anak. Ay na, kastoy tayo kumakanayon. Day tayo naragsak tayo. Tauray na kurapay lati adda pa nagbiag tayo. Basta naragsak tayo kuma. Alakay. Ngamin agbalbaliw akon. Tahos to tay ko na ni tatang apagsasao. Naragsak ti pamilya no agkinkin na awatan dagiti agasawa. Wen bakit? Isu akan hayon tan nga kinkin na awatan. Saan tan nga agap-apa? Ket ikarik lakay. Talagang agbalbaliw akon. Itan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo itaan na adaw iti pagsasaw akunana. Naragsak ti pamilya no agkinkin na awatan dagiti agasawa. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Putlay. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kasta na ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.